Počinjemo pripremom fila. U jednoj tavi zagrijte dosta putara ili ulja i popržite crveni luk koji ste prethodno izrezali na sitne kockice. Zatim dodajte bijeli luk i meso i sve skupa pržite dok se meso potpuno ne isprži. Začinite solju i biberom i dodajte krompir. Krompir sam već ogulila, skuhala i viljuškom izgnječila u malo veće komadiće. Potreban vam je jedan veliki pleh od rerne obložen pek papirom i otopljeni maslac ili mast. A ovo su jufke koje sam koristila. Ovo nisu klasične jufke za pite nego za savijače. Ovaj recept sam testirala koristeći razne marke, veličine i vrste jufki, a ove su mi bile najpogodnije za pripremu filđan bureka. Uzmite prve dvije jufke, stavite ih jednu preko druge i podijelite ih na 4 kvadrata. Ovisno o veličini jufki može se desiti da ćete imati 4 pravokutnika. Za jedan filđan burek su vam potrebna uvijek 2 kvadrata. Potrebni su vam također jedna šoljica od 250 ml, otopljeni maslac i fil. Fil sam prepolovila, a jedna polovina je za 2 velike jufke koje ste upravo podijelili na kvadrate. Uzmite prvi kvadrat i premažite ga otopljenim maslacem ili mašću, a rubove izostavite. Zatim slijedi drugi kvadrat na sljedeći način. Srednji dio jufki uhvatite prstima i ugurajte ga u šoljicu. Ovaj postupak radite jako oprezno kako vam jufke ne bi popucale. Šoljicu filom napunite prvo dopola i zatvorite prvim slojem jufke. Zatim napunite filom do vrha i zatvorite burek s preostalom jufkom. Ovaj postupak ponovite s preostalim jufkama i bureke poredajte u pleh. Preostale dvije jufke također podijelite na 4 kvadrata i ponovite postupak. Na kraju ćete imati 8 filđan bureka koje u sljedećem koraku premažete maslacem ili mašću. Na kraju ih pospijete sezamom ili čurekotom i pecite u zagrijanoj rerni na 200 stepeni prvo 15 minuta. Zatim smanjite temperaturu na 180 stepeni i pecite ih još jedno 20 minuta. Za fil su vam potrebne 4 kašike kiselog vrhnja, 4 kašike jogurta, so, biber i sitno nasjeckan bijeli luk, a ja sam svoj stavila čak i kroz presu. Ako ne volite bijeli luk, možete ga naravno izostaviti. Ovako filđan bureci izgledaju poslije pečenja. Poprimili su oblik loptica i jako su mirisni i hrskavi. Još važnije od izgleda je ono što se unutra krije, a to ovako izgleda.
Filčan bureci su savršena meza za vaše goste jer ih možete već nekoliko sati prije pripremiti. Pripremljene bureke ostavite na hladnome, na primjer na balkonu ili u frižideru, a kad vam gosti dođu, samo ih ispecite.